بن بفلاوين بونجور الزول اخلاق قد سعيد اخلاق ذاك عز الدين لوكازيون يروح السنه كيني تموت دونك كتنسقسي امشي عز الدين سي فاسيل نا سي با فاسيل في زمرين كني قارتي كليتي Facile, le mot facile, il faut l'interpréter comme plusieurs facile. La vie n'est pas facile. الدنيا ثم عشت بمضمح حاجات تموت نتولي كان جدود يدورنا on dit que c'est facile. C'est bien de vivre chez soi. شحال هي كي تولي في فرنسا؟ Ça fait 14 ans. 14 ans. شي اون ريغل نورمال دونك سورة تسزل فيض ولا ريغولاريزي مش لي ريزولتا سا طون بون ريزولتا. Non, c'est difficile parce que les lois ils ont changé. Les lois elles évoluent, elles changent de mois en mois avec un gouvernement de droite qui essaie de jouer un peu le sur l'immigration. Voilà. Donc ça devient difficile. Mais on a quand même en justice, donc on arrive toujours à aboutir, parce que c'est un pays de droit. Oui. Quand la personne est dans ses droits, il est régularisé. On nous connaît ça, la chance, c'est qu'on est le seul pays au monde qui ont des conventions avec la France. Donc généralement, un Algérien, au bout de 10 ans, il est régularisé dans le cadre de 10 ans. Les accords d'Évian. Les accords d'Évian, voilà. Mais qu'est-ce que nous exactement. Il y a une pression énorme sur le gouvernement algérien. Et nous connaissons dernièrement, en tant qu'association, on se mobilise pour que les autorités algériennes comprennent. C'est un travail de tous les jours. Voilà, parce que c'est les conséquences de la colonisation. Donc c'est normal de revendiquer ça. Exactement. Il y a beaucoup, on travaille sur le 17 octobre, mais qui est la cause de son papier, c'est mon but, c'est de régulariser tous les sans-papiers algériens. يسمو المرة تروح ذكرت متم كي تستوالي ضربوت. تمورت. غلا يوي ذكر مسبق إلى السنة كذي. ساجلي تمورت نصرح الدمج نصرح الشطح. مي شطح ننسى شطاس. Bien. À fond. Ça à fond. On travaille. في البنا. في البنا. Absolument. سو تبريد كذا رمضان نقلا إن شاء الله. إن شاء الله هذا الدور لا يزال. أنا أقول بارك جمغارة. Absolument. إذا كي تساعد صوغا لومبيونس جينيرال. Regarde, la preuve. كولا تغلب الأوروبا ونا. وكان نسلني رومي نروح نرذك تعيش ذاكيني. هذا هو اللطف شو اللي تدمر الله يبارك. تسبيها. شيت بالنوض ذاك اللي عندي. وكذا خميو. الله يبارك. الله خدموا لي طرابو ذاك واش خدمنا في طرابو نخدم في بيب. ذاك شي كاين الصلاح. كم كيسقرن؟ خرنش نبيل. نبيل آخر نبيل. نبيل كشيت ياك. عشيت سمحيه. هذاك يعني ربي سان بون طرافاي. دو بيرون فيس. بالطريق بيان. كيسقرن باباك؟ عمره تربح. الله يبارك مازال يتعايش يخدم. Ça va être cadeau de chiner, c'est normal, il faut qu'il se repose. Le mot de la fin. Le mot de la fin, يعطيكم صحة ياخذ بالك تخدم هكا. نكون قاعد نغاري ولا شكون بوزقانا ندلان. خاطر الجورنال كينون ذوي c'est une fenêtre à la cabine. Toute l'année, c'est-à-dire 365 jours, il n'y a pas une journée où je m'arrose. نتعايش toujours les nouvelles صوب ما الاخبار العاليه mais là on est كتفكر je travaille parce que vous êtes des journalistes vous êtes des professionnels les autorités qui me posent gain il قال يكونوا واش نفكن les idées parce que نكون نساس de nous ولا واش خدم لويا rien n'est impossible de dire quand il y a une volonté politique les autorités زمان خدمت هذيك السنه الشوماج هذيك السنه كاع ثار ولا يقول لي جون لوروب ودقرا تروحنا لي جون هذا روحن يقدر يزمرن هذا روحن de toute façon les portes sont jamais fermées mais oui وفين يقدر يتفرما كلا الجيري فوالا نساعد غير خمنين زون اندستريال فوالا الخدمه قيم الوراج ذاك تيلي سي لا création de richesse
espérons qu'ils vont entendre l'appel à qui هي ضروري مزمار الدولي كتجي سنة لازم نبيع كنا وكاميرا وصورة